neza cyane abakunzi wa Connect Media TV ndetse n'Intare Official. Muri aka kanya ndi kumwe n'Intare Official, urabona ko ndi kumwe n'umunyamakuru wayo Bemba, niwe turi kumwe muri aka kanya. Ariko abantu mwese muri ku migabane igiye itandukanye mukunda izo channel zombi kabisa, imiyoboro iko ari ibiri ya YouTube, ndabaramukije cyane mwese aho muri mu bice bigiye bitandukanye. Nta kindi rero twebwe kiba kituzanye no kubahuza n'amakuru abagezweho, na makuru arebana n'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, na makuru arebana na politike, umutekano muri rusange, byose tuba tugiye kubyinjiramo. Banza dukandire kuri subscribe wowe udukurikiye ari ubwa mbere, kugira ngo ujye ubasha kubona ubutumwa bugufi bukwereka ko dushyizeho amakuru mashyashya, kugira ngo utazajya uyacikanwa. Rero muri aka kanya tugufitiye amakuru menshi cyane agiye atandukanye arebana n'umurongo w'urugamba uko byifashe hagati y'intare za Sarambwe ndetse n'ingabo za leta FARDC, Wazalendo, FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi abacancuro. Ayo makuru yose tuba tuyagufitiye turebera hamwe muri teritwari zose uko byifashe, yaba muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu. Munyemere mbanze nakire mugenzi wanjye kugira ngo kuri Connect Media TV mubanze mumuhe ikaze kabisa. Ameze gute Bemba? Turaho turakomeye, turashimira Imana ntacyo tubaye. Urebye ubuzima ni bye, kuko n'umuvandimwe ejo bambwiye ndi kumwe na munyamakuru kuri Kivu wacu, Jean Paul ariko mwana ndaki aramwe ati ngo Bemba ngo hano ngo haje ngo akanyama kamashimwe kuri wowe ngo haje akanyama, haje akantu ngo kakanuku. Imana ishimwe, yego Imana ishimwe, kuko kera wenda nakamuga kote ari gihe nzagakuramo, ariko ntabwo bigezweho. Ikigaragara cy'ubuzima bumeze neza. Yego, reka nsuhuze cyane abantu bo kuri Connect TV, Connect Media TV, Connect Media TV, abo ku Ntare Official, aho bose mbifurize kugubwa neza, kugira Imana n'amafaranga cyane rwose. Nta kintu nicyo kintu cyo mbwira abantu ngo bagire Imana n'amafaranga. Iyo ufite Imana ukagira n'amafaranga, ibintu biba byiza. Reka nsuhuze n'abandi, ariko abantu rero bajye banyihanganira kuko njya nkunda nkavuga nkerekana bimbamo. Nsuhuze abari mu bihugu bigiye bitandukanye, abakongomani bose, reka mbasuhuze muri rusange. Suhuze na Gisegeti Chilombo, Manzari Doha niba yavuye mu Misiri ntabwo mbizi, yaragiye gusaba imbabazi ati mumbabarire. Nabonye yandikana atanga ubutumwa kuri Samia Suluhu, rwose amuha felicitation. Amuha felicitation, ariko muri Tanzania ntabwo umuntu yabivugaho byinshi, kuko Gisegeti asa n'uwari wamuteye n'umwaku, kuko biriya biri kuba ni nka bya bindi byabaye hano mu mujyi wa Goma igihe cya Constantino. Hapfuye abantu baba Wazalendo, muri Tanzania naho bari gupfa cyane. Reka nsuhuze abakongomani bose, nsuhuze abakongomani bari muri Wazalendo, abari muri za Nyatura, abari muri za Mayimayi, bose nibo manje nasuhuza kuko n'abana bacu. Tubabwire ko nta mutima mubi, nta mutima mubi. Igihe cyose Alliance Fleuve Congo, Colonel Nanga, Chef d'Etat Major Generali Emmanuel Sultani Makenga, babakira buri munsi. Uzi ko bari aba batetesha bakabakajora, bakabagira neza ubwo kurusha abandi. Kuko ubu ngubu ari umujenerali witwa Hakiza, ubu ngubu ari Gatari muri operation, ari gukubita inyegera zo bita ngo navuye muri za Wazalendo. Yego, hari uwitwa Obed Ntwari, ari za Nyange, ari gukubita, ari gushwanyaguza abenshi. Bo ibyo ngibyo byo wenda ntabwo umuntu yabivuga, kuko ababaye muri za Nyatura, babaye muri FARDC n'ubundi barimo ni benshi, kuko na General Makenga babaga muri FARDC cyane. N'abandi uko mubizi bose banzi Murinda, ba Fande Gaceri, ba Boduwe, bose bari muri FARDC. No kuvuga ngo rero bariya bose bari muri FARDC nibazi bariya ba Colonel Gifaru, niba urabumva bariya bari muri Pareko bajya muri FARDC. Niyo mpamvu manje nasuhuza abarebere bose, ariko sinjuhuje interahamwe zo zambuka umupaka. FDLR we n'umutwe w'iterabwoba bo nta gahunda mfitanye nabo. Gahunda twagira na wenda nuko babwira ati mutaye mujyi wanyu, musige amahoro iwacu, natwe dukomeze dutekane. Icyo nicyo wenda navuga. Amakuru yo burya ni menshi cyane. Waruzi ko hariya muri za Kiriba, muri Plaine de Ruzizi, harimo ikintu bita isasu. Muri Nuza
ariko se ko tugiye kuyavuga nta kibazo reka tubaze twinjira muri twe tu update gakeya kubera ko kuko Masunzu nayo bamukaciye kandi ntabwo twari twabivuga sinzi niba bamaze kubikoraho kuri Connect Media tugiye kubikora tugiye kubyinjiramo iyi operasiyo y'uburyo Masunzu yaba yafashwemo niyo nkuru iri gucicikana ku bitangazamakuru bitandukanye ni amakuru byamaze kugaragara ko ari ay'impamo ariko iyi operasiyo kugira ngo yitwinjizemo neza kandi natanga twinjize muri update kabisa kabanze nabahereza update uko byitwaye ku mirongo y'urugamba ubundi twinjire kwa Masunzu cyane abanyamurenge ndabasuhuje reka maze nabapepeya cyane abanywanyi bose ni n'abana beza ndabakunda cyane n'abana beza twarabanye kuko iwacu Masisi ujya n'Imurenge nta tandukaniro kuko n'uturere tumeze kimwe hari inka hari amata hari foromaje hari farasi amazi arahari turashora amateke arahari turotsa nuvuga ngo ntacyo dutandukaniyeho reka mbasuhuze uwitwa Gitwaza kanayo musuhuze ni umunyamurenge cyane nanjye reka nsuhuza abanyamurenge bose bari mu nkambi zitandukanye muri Uganda bari muri Cyaka ya kabiri Rwamwanja na Kivale kabisa ndabasuhuje abari rwa Cyaka reka mbasuhuze nanjye arimo n'uwitwa Gasore ariko noneho Kiriba hari imirwano itoroshye ni ukuvuga ngo mama 23 iri kwa advancing muri Plaine de Ruzizi iri kuva za Gatogota iri kwerekera mu bindi bice ari nka biriya bice twavuga nka za Ruvungi ntabwo irafatwa na za Sange ntabwo zirafatwa ariko intare za Saramwe n'ubundi ziri kuherekera ubona yuko ziri kujyana umuvuduko baraza kuzandikira umuvuduko baraza kuzandikira umuvuduko kuko zifite umuvuduko udasanzwe n'ikindi reka maze nakibabwira nuko Alliance Fleuve Congo mama 23 MRDP twirwaneho bamaze gutanga itariki ntarengwa yo ko Uvira amaze kuba tombe Uvira yego igomba kuba tombe kuno kwezi kwa 11 kugomba kurangirana na Uvira yamaze kuva mu maboko ya FRDC FDNB FDLR CNRD ibiki n'ibiki bwa budumbu bwose bwamaze kuvamo bwagiye Bujumbura abandi kuko nta nzira bafite yo kuzagira Fizi na za Baraka ni ukuvuga ngo kuno kwezi bari gufunga ibyabo bari gurundanya imbabura udusafuriya amabuchikopa na twa tundi tugiye dutandukanye bari kudushyira hamwe bari kudushyira mu bifuka muri za masa iyo bita ngo ni saki kikapu kabisa hari ikibora bashyiramo imyenda hari uburyo kimwe kimeze nk'igisashi kinini gifite n'imashini abantu rero bacururiza mu bihugu bigiye bitandukanye navuga nk'abari Bujumbura n'abandi mu bijyane Uvira kugira ngo babone icyo bazatwaramo biriya bikoresho ubwo abacancuro abarundi bose bazaba bapakiye utwabo noneho hejuru muri muri Ho Plateau na Mwaye Plateau naho buno harimo irindi kompora bivuga ko uwitwa Colonel Ndabaganza yego ari kumwe na Ekotango nabo bari kumanuka basa naho bari kumanuka bari kwerekera Uvira bacuritse umututu uko muri kubona nabikoze niko bawucuritse gutya niko bawucuritse baramanuka batera amabuye bakubita hariya ku buryo bizagera muri 25 za kuno kwezi mwamaze kubona igisubizo cya Uvira reka dusimbuke turebere hamwe hano muri Karehe muri Karehe muri Parike Nationale ya Kauzi Biega yego hari aho umuriro uhora waka hari ahantu noneho bita Kadasomwa M23 ihiciye abazalendu na FRDC hari umuntu ari wamaye amakuru akambwira ati ngo hamaze kuboneka imirambo 17 undi nakambwira ngo ni 23 undi nakambwira ngo abo yabonye ni 12 kugeza amagingo ngaya rero ntabwo nka Bemba ndamenya ngo umubare n'uyu ku buryo wenda ndawubwira abantu kuko hari n'uwambwiye mu gitondo ati ngo ngiye maze kubona kuri 5 ubwo nabari ku murongo w'urugamba n'ubo b'abanyatura b'abazalendu n'abanyatura n'abamayimayi ariko mbibyirwa n'abaturage bahari yego hakaza kuba hanapfiriyemo uwita majoro witwa Ndagije uvuka ahantu bita Kibirwa yarari kumwe
Manzera ari muri force zari ziyobowe n'uriya mujama witwa Gentil Tungane nawe yahapfiriye ngo niba ari majoro niba ari colonel niba ari general niba ari marshal nago mbizi. Uri kumva ko iyo mibare bagenda bamereza 5 12 20 na bangahe ubona yuko iyo mibare bo buriya nayo ifite icyo igaragaza cyane. Bo ntabwo ndajya kuvuga ngo umubare uri fixe n'uyu, ariko uri kumva niba umuntu ambwira 23 17 12 batanu ubwo nabara abantu bagiye batandukanye. Uri kumva ko buriya umubare ushobora kuba umaze kujya nko muri 30 ba Wazalendo bamaze kugwa aho ngaho. Akaba Wazalendo byo kurwana kwabo bisa nko kwiyahura n'ubundi. Bari abo bariyahura kuko na technique militaire bagira na tactique babesha piga kabangi barisha piga kare kanani kakindingi ikindingi urayizi ikindingi niyo bita kanyanga niyo bita mangwende yandi muri Uganda bita konko none ifite amazina menshi muri Uganda bayita konko hari abayita ngo ni waragi abandi bayita kanyanga abandi rutuku abandi bakayita bwanganya abandi bakayita twanga abandi bakayita mangwende n'ibintu byinshi. Navuga umukinnyi yigeze ko baje gukina mu Rwanda yitwaga mangwende ura yitwaga kanyanga yitwaga rutuku rutuku. Muri Bashari Mokoto rero naho harimo indi mirwano ariko imirwano muri Bashari Mokoto ni local defense za 23 ziri gushwanyaguza Wazalendo bo kwa Jean Marie Bonane. Zira Wazalendo se burya nazo tactique z'urugamba ziri hejuru cyane. Wapi ibanya kwigendera kuko umuntu avayo yafashe nyina ku ngufu akajya kuba Muzalendo, umuntu agafata mushiki we ku ngufu akajya kuba Muzalendo, akiba inka mu mwene nyina akajya kuba Muzalendo. Nuko ngo Wazalendo ni abantu b'ibivume, urabyumva? Yego, ni ibivume. Nyatura ni ibivume. Ngubu wenda reka nkwe nk'urugero nk'ura general witwa General Jean Marie Bonane yari afite mwene nyina witwa Mugogwe, birirwa barasana baravukana bararasana. Umwe rero yagiye hakurya ntiyajya kwa Domi, ajya kwa nani kwa General Bigabo, baza kurasa kuri Domi kumva rero bose bagiye ni babandi bari muri ya communauté imwe, communauté Hutu, ariko nibumvikana. Dominique niyumvikana na Bigabo ntiyumvikana na Mugogwe, Mugogwe ntiyumvikana na mwene nyina Jean Marie. Noneho baraza bose bagahuriza hamwe, yuhuye nabo kwa runaka kubitishenzi bari abantu baratenza yego. Noneho twakwinjira hariya muri groupe Marubereke intare za Saramwe ngo muri iki none guhera mu gitondo kuri uyu wa mbere ku itariki 3 yego zapanze defense zigeze nko mu 8 mu misozi ikikije umuhanda uri kuva umuhanda uva Nyabyondo ukaza ukagera Kasheberi, ukamanuka ukagera Kibati, ukagera Mingazi. Hari umuhanda harimo uturu tw'uduhanda ariko hari ahantu hari agakuyu, ahantu hari igikuyu kinini. Muri icyo gikuyu intare za Saramwe zapanzemo defense 8 hejuru y'umuhanda werekera Kibuhu. Wazalendo bari barimo bo mu mutwe witwa Uhuru Make bahise bayabangira ingata. Ikatsuza abana bari hariya n'ubundi, hari abana bo twagiye twigana bari mu ntare za Saramwe bari hariya n'ubundi twatunari kuganira kabisa. Hari n'undi amahirwe masa, merci beaucoup kubifuriza amahirwe. Hari n'undi muvandimwe w'umupolisi nawe ni inshuti yanjye ariko ari kumwe na Wazalendo. Wenda ntabwo mfite nimero ya WhatsApp ariko reka ngusuhuze, sinkuvuga izina kubera umutekano wawe. Ni umupolisi ari kumwe na Wazalendo. Yego, muri polisi ya Kongo no ya Kongo muri PNC, Police Nationale Congolaise. Sinkuvuga ariko ari kumwe na Wazalendo. Nawe twa turi kwandikirana kuko dukoresha na audio tukavugana kuri Facebook yabonye akamega, ariko niyongeze igoma uzabinjiza hazabinjize mugurira mega nkayimwohereza kugira ngo mbone uko muvugiye. Ariko ni kuko ahantu abari biragoye tena kuba ari kumwe na Wazalendo. Ntabwo bikuraho ko kuba ngewe kwanza reka misobanure neza, mama yiganye na papa we. Donc mama ni collègue wa papa we, biganye Masisi kuri secondaire, ni inshuti y'umuryango.
uwo mwana nubwo wenda yamanukanye nabo ngabo ariko nzi ko azaza nk'uko n'abandi baza. Yego. Nzi ko sensibilisation atakuyaka saa bingine. Yego reka musuhuza ariko simuvuze izina. Ejo bundi yari ari Pinga, yari kumwira amakuru ya Pinga. Hari n'undi mubyara wanjye nawe yitwa Habyari. Habyari we yari yaje no mu ntare za Sarambwe, arongera aratoroka aragenda malgré ajya ahura n'ikibazo mu mutwe. Navuga ko wenda yahuye n'icyo kibazo cyo mu mutwe. Ako tunde tukira aho ngaho ubundi bijya biterwa n'iki kumva aba wazarendo binjiye muri M23 barangiza bakavamo. Ntabwo ibyo bintu bikunze kubaho. Wenda babonye bagiye muri twirwanaho ejo bundi. Twirwaneho se si ya M23. Yego. Nukuvuga ni na buno barahari. Bavuye muri wazarendo baza muri twirwaneho. Urabizi ko ari alliance imwe. Nibyo. Ibumbiye hamwe. Cyo nkubwira nyine aba wazarendo bavuye muri wazarendo binjira muri twirwaneho. Baraza ni benshi. Na buno nkabona ndi kukubona nka General Hakiza. Yari muzalendo. Uwitwa Ntwari yari muzalendo. Abitwa Baheriti, abitwa Baive bari wazalendo. Hari n'abandi biripotinze hariya muri Shabunda bari wazalendo. Hari n'abandi ntiriwe nshaka kuvuga bahari banakomeye. Reka mbasuhuze babaye ariko ntabwo babaye wazalendo, babaye muri iriya mitwe. Ariko igihe cya wazalendo bino byo kuba ngo buzalendo ntabwo bo bagiye muri buzalendo. Abo bose rero ubona ko ariko imanje nabwira abana bari hariya bamanze bamenya uburyo bwo gukora baveyo nibaze. General Makenga ariko bafata neza ariko bagira nk'ibyana by'inkoko ariko bagaburira ari no kubatamika. Ni papa w'abana ari kugenda akabatamika rewe. Ariko n'ubundi umusirikari n'uwariye Bembo, umusirikari n'uwariye ntabwo ajya ku rugamba utari. Hari umwana wari kumbwira ejo bundi abantu ngo bari kuva muri za wazarendo bakabatetesha ngo mu gihe ngo twebwe ngo ngoreba ngo igihe ngo tumaze ngo ntabwo turi guteta nkabo. Namubwiye ngo no muri Bibiliya uzarebe wa mwana w'ikirara yaraje baramubagira bamwambika ikanzu nziza bamwambika impeta. Wa mwana wari warasigaye sidamubabaje cyane. Nukuvuga ngo bariya mugendere kuri Bibiliya abana bari mu ntare za Sarambwe mwarakobotse amavi yarahiye inkokora uko byagiye mwaravunitse mwarahangayitse mufata umujyi wa Goma. Yes, nukuvuga ngo mumenye ko bira ni babana n'abacu ariko bari kuza. None se ahubwo mubahe karibu abari kubondora. Yes Bemba, imirwano abari myinshi ahantu hose na za Masisi yo ngiyo hose muri sheferi zitandukanye bikomeye cyane. Nara muri za Kazinga naho ni muri secteur Kazinga iri muri secteur Katoyi naho harimo imirwano ndetse na hafi ya za Remeka naho harimo imirwano ku buryo ubona ko intare za Sarambwe n'ubundi muri za Ufamando naho ziri kwa advancinga. Donc hajya uzi igihaza. Yego ndakizi. Uruyuzi rw'igihaza. Kuriya kigenda kirandaranda. Kikurabera kita kwandara. Intare za Sarambwe ziri kugenda zanda kwandara. Kwagura nyine. Kwagukaza. Kinyarwanda no kwaguka. Ziri kugenda zikubitiriya niriya. Nukuvuga ngo ku buryo hari umujyi bita Hombo. Uriya mujyi wa Hombo nandi kuvugana n'intare za Sarambwe nk'ukuri kureba kariya gasozi. Intare za Sarambwe ziri nko kuri kano gasozi wenda kuko mutari kukareba mbe nkaberetse ariko wenda ni nk'ari hakurya na hano ni muri Hombo hari hakurya kuri uriya musozi harimo intare za Sarambwe. Umve ko n'umujyi wa Hombo nawe ushobora kuza mu maboko y'intare za Sarambwe ngo y'intare official. Erega nawe uri intare. Yego nanjye intare. Yes, abadukurikira baba bari mu bice bigiye bitandukanye. Abakunzi bacu bavuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baba bari ku migabane itandukanye muri Amerika, mu Burayi hariya za Swede na Norvege bura haba abanyekongo benshi cyane na za Australia. Rero aya masaha baba bakeneye kumva amakuru y'iwabo. Twe duce twose uri kugenda uvuga benshi bavuga bataho twahakiniye by'abana baba bahumba neza cyane. Ariko inkuru nyamukuru yatumye twitereka aya masaha ni inkuru yifatwa rya General Masunzu. General Masunzu naramubwiye yanze kumva ngo wanze kumva nanze kugira ute yanze no kubona. Ino nkuru ya Masunzu hari umugenerali de brigade wa buri wirengero w'umunyamurenge yitwa Eric bamufatiye muri Kinshasa. Ariko bari bamaze iminsi bagenda bamwitendekaho bavuga bati
uyu nguyu ari gukorana na Twirwaneho, ari gukorana n'abanyamurenge, ari gukorana na mama 23. Urumva yuko bari bamaze iminsi bamwitendekaho. Urareba ibyabaye kuri General Gasita. Gasita si umunyamurenge cyane, Masunzu si umunyamurenge. Hari n'undi witwa General Padiri, nawe ni umunyamurenge. Bisengimana ntabwo nzi niba ari umunyamurenge, ariko ubone ko abajenerali bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, noneho hazamo babandi bo mu bwoko bw'abatutsi bikaba ibindi bakomeze kwibasirwa. Uriya mugabo Masunzu abenshi baramubwiye, abagore baramusenge baramubwira ati twagwa akiba generali. Ndikubivuga agahinda kakamfata, amarira yabo yatangiye kumutemba. Akiba generali, abagore b'iminembwe b'Umurenge bashashe ibitenge baramusasira, akajya atambuka ari gukandagira ku bitenge ati natwe tugize generali mu Banyamurenge. Ariko aragenda arahemuka, ni ukuvuga ngo niwo muvumo afite. Haro Gasita, hari umuvandimwe twakundanaga kuvugana uri muri Amerika, ni umwana donc Gasita ni se wabo. Gasita yaje kurwana hano Sake, ari kurwanya M23 muri 2012. Umwana aramubwira ati uri data wacu ariko ntuzagira amahoro. Isi yayabuze. Masunzu ntabwo yabona uriya muvumo w'abantu birirwaga bamuvuma Gisegeti Tonovide, ntabwo yamugirira imbabazi. Ntabwo yamugirira imbabazi, nta nubwo yanamureba neza. Reka wenda manze ino nkuru nyisome uko n'uburyo yanditswe, noneho inze kubibasobanura neza. Mvuga kuri Gasita, hari umujenerali witwa Padiri. Padiri ujya wumva Abanyamurenge bamuvuga cyane, ariko nawe ameze nkaho ari yambare mu gasashe, ntabwo wapfa kwivana Kinshasa. Ni nko mu gipuriza bashingamo agashinge kigaturika. Donc ni ukuvuga ngo babuze ni ibibura buryo. Abitwa Babarugayi, ba Mayanga, ba Mugabo, ba Smith Gihanga, ba Obedi Rwibasira, abo naje ndi kuvuga, ba General Christian, bose b'Abanyamurenge. Oya nabavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ndi kuvuga muri rusange. Hari abakoloneli bageje ubundi bitwa ba Peno, abo bose ba Padiri, Padiri Jonas, General Padiri Jonas, abo bose bariho batariho. Ngiye mu Gifaransa ngo le mort vivant, abantu bapfuye bahagaze. Yego. Reka ngo General Pacifique Masunzu n'umwungirije, urabyumva? N'umwungirije bamwita Safari, batawe muri yombi ku Cyumweru Igisangani, ni umunsi w'ejo. Bakajyanwa i Kinshasa, barashinjwa kunanirwa gukumira ingabo za Alliance Fleuve Congo 23 mu gufata Nzibira. Hari undi mujenerali witwa André Kotazo. André Kotazo yabaye muri brigade yari yobowe n'uwitwaga Cyrille. Cyrille yari komanda batayo, na André Kotazo nari komanda batayo, yayoborwaga n'uwitwa Yave. Sibyo? Yave Filemo. Nawe yafunzwe azira ngo kubera ko M23 yafashe Bukavu, ifata Plaine de Ruzizi. Sibyo? Yego. Ubu ngubu urumva ko nabo ngo kubera Nzibira babateye ikamba. Wibuka ko ari abajenerali batewe ikamba kubera gufatwa kwa Goma, umwe bamwicira muri prison, uriya bamwita ngo niba ari Dieu Gentil, Nzambe Dieu Gentil, guce n'iryo zina rye. Waruri Hanigoma. Waruri Hanigoma ari wa 34 yemereje militaire. We baranamwishe, bamwiciye Kinshasa. Birababaje. Masunzu yari yaroherejwe n'ubutegetsi bwa Gisegeti kugira ngo arwanye abaturage bo mu bwoko bw'Abanyamurenge n'abaturage bo mu bwoko bw'Abatutsi mu Burasirazuba bwa Kongo. Umva ko gatego ariko bamugiye bamugurishamo. Masunzu na sinkuririye. Ntushobora kugambanira muvukana ngo uba amahoro. Ibishoboka. Ntabwo bibaho rwose. Ibi nibyo benshi bavuze nyuma y'uko amakuru yitabwa muri yombi rye itangaje. Mu kwezi
mu kwezi kwa 12 2024 Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yagize Lieutenant General Pacifique Masunzu umugaba w'agace ka gatatu k'ingabo, donc ni 3e zone de défense, sibyo gasanze gashinzwe intara. Ikangubwira intara yarayoboye birategekaga ba guverineri abangaye, yarategeka intara ya Bawele, ujibara ingenzi vuga ubare rimwe, Bawele imwe, Howele kabiri, Chopo gatatu, Maniema kane, Ituri eshanu, Sud Kivu esheshatu na Nord Kivu zirindwi. Donc yari afite intara province zirindwi, so yari zirindwi. Hano twongeyeho gutya yarayoboye abaguverineri barindwi, sibyo? Urukumva icyo kintu cyo bari bamugize. Iki ni icyemezo cyafashwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi ari ukugira ngo bimusaidiye kugira ngo abashe kwica bene wabo no kubanetraliza, sibyo? Kunetraliza bene wabo. Masunzu yitwara neza buna abari kuza gufasha afande Makenga kuko yararazana biriya bikoresho byose shana, ariko Masunzu nta bwenge ugira. Reka namwe impamvu nta bwenge agira. Biriya bikoresho byose mbana nabyikoreye nkabizana muri Twirwaneho, ubundi bari kumwakira buriya. Iyo bakimara kumugira kuriya agatangira gukora coordination na nani na ba makanika, agakora coordination na ba Bodwe na bafande Makenga. Biriya bikoresho agombaga kubizana muri Kinshasa barabayitombe. Urabyemera? Bamushyize mu mutego wo kurwanya bene wabo na makanika abiguyemo. Ubwenge buke bwe umwescort we wacungagiwe yishwe Uvira, yishwe na FARDC baramwica ngo genda wa Mututsi. Umwescort we shari ibintu nani Masu baramuroze byagenze ibyo wari ariko bagiye tagiye kubimuroza. Hano rero ngo Masunzu mu byumweru bya mbere byo kuyobora, Masunzu yagaragazaga ubwitabire bukomeye ku mbuga nkoranyambaga nka X ariyo twita aho kuba ku rugamba. Yaje gusiga ingabo ze ku murongo w'intambara ubwo Alliance Fleuve Congo yari itangiye kugana Bukavu, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo, wafashwe ku itariki 16 Gashyantare ni ukwezi kwa kabiri. Umwe mu bayobozi b'umutekano w'u Burundi yagize ati ariko reka nkubwire Masunzu kugira ngo atambuke hariya muri Gatogota ari guhunga ari kwerekera Uvira yatanze 2,000 z'amadolari abihereza Wazalendo kugira ngo amuhereze inzira. Ari kuva Bukavu yatanze 2,000 z'amadolari, uriya Jean-Jacques Purusi atanga 2,000 z'amadolari ya guverineri. We yagiye no kuri moto nta n'imodoka yanajyanye. Ubwo bari bahunga bari kuva Bukavu bari kwerekera muri za Uvira. Yego, ubwo bava Uvira bagiye Bujumbura. Oya bari kuva Bukavu bari kujya Uvira. Masunzu aranakomeza agera Kalemi. Yego. Niho yaje kujya Gisangani, hariya niho hari Etat Major General ye ya 3e zone de défense. Kuva munsi Masunzu yajyanye indege imujyana Gisangani. Yahise afata indege imujyana Gisangani, asiga abasirikare be mu bwoba no mu kavuyo. Guhera icyo gihe ingabo za Alliance Fleuve Congo zafashe Bukavu nta nkomyi, nyuma yuko FARDC, FDLR, Wazalendo, FDNB zisubiye inyuma zigana Uvira hafi y'umupaka wa Repubulika ya Congo n'u Burundi. Abasirikare ba Congo basubiye inyuma bahuye n'akaga gakomeye muri Uvira, aho Wazalendo barabarashe abandi babaka imbunda. Ni ibintu abantu bumva ko kuva mu kwa kabiri iyo nkuru twarazivugaga uburyo bagiye babaka imbunda bakanabarasa bamwe hariya bakabategera mu nzira bakabarasa. Yego. Ku itariki 15 z'ukwezi kwa kabiri Wazalendo barashe ku ngabo za Congo ku cyambu cya Karundu ni muri Uvira, bababuza kujya mu bwato bwagombaga kubajyana Kalemi muri Tanganyika. Urabizi ko bahise bose birukanyira yaba na polisi yaba n'ibiki bose bese bahunga baragenda bigira hehe, bigira Bujumbura, abandi bajya Kalemi. Sibyo? Mirindi y'intare gusa ari yirukanze. Guverineri wa Kivu y'Amajyepfo Jean-Jacques Purusi n'umwungirije nawe yitwa Elokano Jean-Jacques. Nawe yitwa Jean-Jacques. Yego.
bari ahubwo imirwano yabaga hagati ya Wazalendo na FARDC. Sekretari wungirije w'umupolisi umwe yasize ubuzima, ni mu gihe guverineri n'umuyobozi wa Uvira Kiza Muhato bahungiye i Bujumbura banyuze Kavimvira bambuka bari kugera aho bita Gatumba. Gatumba niho bikiye Abanyamurenge. Gatumba barangeze umunsi Bukavu yagwaga. Abayobozi bakuru ba FARDC barimo General Robert Yave Avura, Major General Robert Yave Avura, Brigadier General Olivier Gasita Mukunda, Brigadier General André ano ni ibanditse ngo ni ihuza ni Kotazo Oketi na Colonel Gervais Kambale Kiko basize ibirindiro byabo Inyange ziberekeza Uvira ku itariki 17 z'ukwezi kwa kabiri. Abantu bose barafunzwe bose uko mbakubwiye. Havuyemo Gasita ntabwo afunze. Yave Avura arafungiwe Kinshasa. General André Kotazo arafunzwe. Uno ariko Colonel Gervais arafunzwe. Abo bose barafunzwe. Babajyanye i Bujumbura ari aba ofisiye 9 baburiza indege bose barabajyana. Icyo gihe bari banavuze ko ntuza baramushijwe Wazalendo bagiye kurasa André Kotazo amasasa amufata mu byenda. Icyo gihe rero Masunzu hoze ari mu mutwe wa RCD Goma urwanira kurengera abanyarwanda abanyekinyarwanda donc abarwandofone bo muri Kongo hagati donc kuva muri 1998 kugeza muri 2003. Nyuma yaje kwifatanya na Joseph Kabila n'imitwe ya Maimai na FDL barwanya RCD. Nuko ngo yamaze kuba akagara yabaye akagara kera donc ni ikigarashya cya kera kirwanya bene wabo. Kuko yagiye ibeze kuba umunyamurenge akajya kwifatanya na FDL ukomeje gukoreshwa kuva kera nta bwenge. Masunzu ni umunyamuryango w'akarere ka Kivu y'Amajyepfo aho yavukiye, kandi Kisegeti yamubonagamo umusirikare w'umuhanga ushobora gusubiza inyuma M23, ariko yagaragaje ubwoba n'ubuhubutsi n'igihubutsi. Ubundi hari n'abavuga ngo Masunzu nyine yamusambanye ku bakisimbizi, ariko ntabwo sinzi ko nubura n'ubwenge Imana izakureka. Ni ukuvuga ngo ahangaha niho Imana igiye kumubwira ati wabuze ubwenge none ndakuretseho kanyagwaho. Masunzu ni umunyamuryango hano nayo imaze kubivuga mu ngabo za Kongo. Gutsindwa cyangwa gusubira inyuma ubu bifatwa nk'igihano cy'urupfu. Ni ukuvuga ngo ubu kuba yafashwe nta handi bigiye kuganisha no ku gihano cy'urupfu. Ashobora kwicwa, noneho byakwiyongeraho n'ubwoko bwe. Igihano cye ashobora kukibona mu buryo bwihuse kuko n'ubwoko burabara. Rero ubona ko Masunzu ibintu bye rwose sinzi. Komenti nyinshi mutubwira ati Masunzu ababarirwe, Masunzu Gisegeta mumanike. Ibyo bintu birashoboka. None se naza akaza gusaba imbabazi abo mu bwoko bwa Nyamurenge murazimuha? None se munamusabira imbabazi n'abandi bose bari hariya kureba bari gupfa urupfu rubi mukagira Imana mwe? Ariko se ku rwa Ruhande Bemba uri kubona koko nubwo izo operasiyo zose zamunaniye Tshisekedi yagiye amuha koko ubu aka kanya kaba ari cyo gihe cyo kumwikiza, kandi na bene wabo nabo batamushaka. Gisegeti ubundi uko bimeze, ubundi iriya yamuhaye misiyo nayirangiza wenda amaze gutsindamo 23 na twirwaneho niyo bagombaga kugira utyo. None ntabwo atsinze ahubwo bagomba kumwikiza mbere. Ngo nicyo gihe Gisegeti umuntu yavuga cyo yamaze gutegura cyo kwikiza Masunzu. Ariko Gisegeti nawe ukabona ko ibyo ari gukora ari kubikorana ubwoba. Akavuga ati nimukoraho intare noneho ndazikira. We intare ntacyo zamutwara kuko nashaka afate baba FARDC bose bari Kinshasa bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda abice, sibyo? Kuko nta nicyo bamariye icyambu.
n'abari kwiripotinga ntabwo ari ukuvuga ngo nabavuga ururimi rw'ikinyarwanda, kuko muri M23 muri twirwaneho ntabwo harimo ubwoko bumwe, harimo amoko menshi. ko Bemba biragoye nawe kuba wava muri guverinoma ugahita ujya mu nyeshyamba gutyo gusa biramupangu. None se ntuzari iki niyo ari general Sultani Makenga, Baudouin Ngaruye yavuyemo nawe ari general de brigade. Erega hari abantu bazi gufata risk no mu buzima bwabo, n'abandi ntibafata risk. None se kuki utafata risk? Njyewe ndabyibuka Wazalendo, hari umugore wangambaniye baramfunga, fungirwa ku mere hariya Goma. Nari ifite moto, mbwira umugore ngo twayigurishije ngo tuzabahute, ndagenda ndiyaranja ndayigurisha, ndayije ndigendera. Ndavuga ati Wazalendo ejo bazaze kumfunga tena banayijyane n'ubundi tubure byose. Ndayigurisha ndatoroka mva mu mujyi wa Goma, harayo iyo nagiye najya gutangira ubuzima. Ariko ikintu gitangaje, umugore namaze kugenda niyo yaje gushima, aravuga ati buryo umugabo wanjye yarebye kure, kuko bamaze iminsi 2 baza kuraraho nari intuye, bampigisha uruhindu ngo ni ngewe ngure krita ibiki n'ibiki, ngo abana bari kujya muri M23 kandi ntabizi kubarwanya. Uwazaga kumpigisha ubu ngubu namubonye Goma, ariko ndavuga ati ngewe ikibi ntiwakishyura ikibi, sibyo? Gusa bariya bari muri FRDC, niba mushaka kuba mw'amasunzu mushaka Eric yazize ubusa gasita mwabi sinzi rero icyo nababwira kindi, mwarebye kure nk'indagara. Yes, Bemba tugenda tugara ku musozo, kuko ibyo twavuga ni byinshi kuri Masunzu n'iminota ndabona yagiye. Ibi noneho kuba yafashwe biratanga iyihe morale kuri M23, kubera ko urumva operasiyo nyinshi zo kubagabaho ibitero yabaga ziyoboye, se biratanga iyihe morale kuri twirwaneho? Masunzu yari umunyabwoba, donc gufatwa kwe nta nicyo M23 irabyungukiramo cyangwa twirwaneho nta n'igihombo iri bugire, kuko ubundi nta nicyo yarashoboye, kuko nta n'umunsi n'umwe yigeze basubiza inyuma. Ni ukuvuga ngo n'undi warebye, reka nkwe nk'urugero bariya bitwa ba Chiwewe, ni Chiwewe uyu wafunzwe uri indo, hariho Christian Chiwewe niwe ufunzwe, hari uwitwa bamwitaga Shiku, bamwita Chiko Chitambo, n'abakabundi, n'abitwa bari bagasegere, bari bagasegere, bari bandera bakita gukira Kasikira bafite n'amazina bakasikira, bagiye bahindura bakazana abandi, sibyo? Ariko si abandi bazanye batumye M23 itavaza. Ni ukuvuga ngo bariya ni ibintu bimeze, uzi bya yindi bambika imyenda ujya ubona bari kugurisha le mannequin, baya ni nka za mannequin ziri aho ngaho, ni ibintu biri aho ngaho bijya ntabwo bikanga intare. Sinzi ko intare cyakora abandi intare yiboneye cya mannequin imanza yagira yagira Makenga. Ariko reka maze nakubwira ikintu kimwe, uzi kubona intare ziyoborwa na Makenga kandi intare igira Makenga, itabumvisha ako kantu, intare igira Makenga kandi ikayoborwa na Makenga. Ni ukuvuga ngo zibonye mannequin zigira Makenga zo kumanza zacunguza, ubundi zikayifata zikayishwanyaguza. Baya rero ntago zira za mannequin ntacyo zitwaye intare za Sarambwe na twirwaneho, amadubu n'intare kabisa. Yego, yes Bemba, reka tugushimire cyane kabisa kuri uyu mwanya waduhaye kuri Connect Media TV. Twizera ko no mu biganiro bigiye bitandukanye tuzaya tubasha kubona, kugira ngo duhe idonido kabisa ibibera hariya mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Abari bakurikiye Intare Official ndetse na Connect Media TV, reka tubashimire cyane. Tugana ku musozo, Bemba waduhaye inkuru nziza yuko ku kwezi kwa 11 Uvira igomba kuvamo. Tugana ku musozo noneho gira icyo uvuga ubwira abakunzi bacu, ubundi duhita tugana ku musozo, tuzasubira mu zindi update. Nibakore subscribe, ubundi ba sharing, bapartage ibiganiro byacu. Ikindi cyo nababwira ni ukubifuriza kugira Imana n'amafaranga. Ufite Imana